Dobro, ti si vodič, da? Jer da ne znaš put, ali nema veze, ha? Znaš ti put. Imaš iskustva, ti će znaći. Nije nikad išao. Ali budemo sjedli markacije, a? Osvajaš za mene djeca. Što je za smijem pravo. Gabriel je prebrz. Gabriel, ti si vodič. Ja mislim da da. A iza tu dolje sjeku da su putevi. Ha? Gabriel, kako se čini staza? Šta je desna ruka? To se kaže najprije zagrlim, Onda prenj. onda prenj. A znaš šta, svidjelo s ovim mojima? Kad sam dovodio ovdje na Dinaru i ovo, velim mi se svidjelo. Ja? Stvarno nije preteška. Onako fino Ovo je. nije te šumu. Pa nije ovo teško, ovo je jedna od lakših. Što je ovo sad za planinare? Ja da sam šetao, ovo bi prigazio. Di si desna ruko? Hadi sam. Evo danas se penjemo na Zavelin, malo ovom drugom stranom. Obrnuti krug radimo nego zadnji put što smo snimali. Dan je lijep. Malo je pozadnje maglovito. A je. A tu se vam se već otvara jezero. Lijepo. Ja, dođi pa mahtani se. Poskok. Ništa, to se plati možda skokiti. Ja zoomirao ga na kameri pa premaši.
Evo ga, počinjemo se spuštati lagano. Malo mutan dan. A ljeto je bilo. Nema vjetra. Nemoj trčiti. Ne, tamo, Gabriel. Tamo. E, ovo mi je najljepši dio staze, ova kamenja, ovaj usjek. Tako, Gabriel, vatrica je pri kraju. Sad ćemo mi to špiljčić ispeći. Evo, tovare se i bale. Sad ide najbolji dio planinarenja. Ne, sve pri kraju. Sad ćemo, evo, već kipica jede.